Adom online na yenhwe esmegu Adom online na ya activate Zoom ne so at the amount phone line is activate 0302211701 0302211702 0302211703 but of Zoom ne so na wa mute ne etimi ne wadi nkomo etetem the details ni nyina so egus no etimi for first time be o activate your Zoom na no etimi on details no. So Adom online say Adom online near Brian Champon set to dominate northern regions. Davis and San Opoku. Okay. I don't know so he said the akabe 2 weeks. Oh yes. Say na 15 and 15. Ka 2 weeks na. Na MPP akoyi won Frank to and Ora Davis and San Opoku. So and say one of Dr. Champon. Davis Oba Oba Sempa but and Dr. Champon spokesperson akasa. Pious and Amajide. Oh okay. Bedrooms. Yes. So I say the way I am just someone na munyinya omo ade omo ba. Yes. Then Friday so another exclusive. Sir, cause why adwuma na wo ye no for US suspends immigrant visa processing for Nigeria, Ghana, BPM, and 73 other countries. You be a full list. Yeah, Ghana for Ghana now. Azerbaijan womb is a scan womb. Countries bebre. You know what? Some no. Oti Regional House of Chiefs pays courtesy call on NPACU. MPA, omo ye adwuma. Oh yeah. She bia omo de eba no. No, kwese no onsa ne ye ka assembly about new MPs na omo ba no. Yeah. Afofo adadafo no omo ye adwuma. Any new entrance to President appointees no. Yeah. One more year juma pa me the MPs na kra na eye me dey. Okay. Omo ye adwuma, Munya ne sa. Kwese de bia me ka se sa niam a ye hu ne nei se ko so dadaada. Keni pa bia steady. I'm the 2 p.m. abaso. 2 p.m. no. Then me na no pay. I say 2 p.m. was Zoom. 2 p.m. oti anka ya mo akwa ba. Emi so bia mayo. Onya nra. Eti ba me Adom online. Ba me san kan che o mu biem se na nke ye hwe ni mo se Saturday. Yeah. Dame no eba no. Ye tu asha da ofo. Bibia date ne beba. Bibia go me yesna mo da enya bo apayo. Ato. Bibi pa no so ya de yes so mo pa. Aba bebo mi to se ye clear no so e de fru asana. Te ma new date ti enya nyame ya ba me da we. Se ne abon da randa be da me grand finale no enya me da ebe. Ye tu e de asheda. Guso e finalize the new date. Ti pa so ready. Ye be sa so e de atumani. Ye de mase. Mo fanche. Se munyo wogidi o muti. Mo fanche pa. E bia na wa cancel ne ma bebre na ka peso ba. Yeah. Mo fanche pa. Nti eguso ye bobo MPs no abaso. Yeah. Why bibia me hu ye bobo abaso. Mo ya ade dodo. Ebi no mo ya ade ebi ye nte wo mo nka de ba me ye sure say omo se kira wo mo so ye omo de. But say na bibia ye social nti. We yes I would say okukwa mo obi nti. Because enya ho nyina na ye wo. Mama fo ni hu. Ne wo ye. No bia kwatena sia mo ntri boss o na MB ben waje komo fan na wadi wonya kire. Mama fo ni hu ne because omo nti na wo. Say the pressure ba MP ni mo kwesi wo so ko. Say the young ko to pressure to ade ni mo no. We ye krado. Ye tuetue bi mo transport ni ade yi. Ho ayi metro mass ye tuaka ni nyina in and out Madina ala pass honorable John Dumelo ayade ayade pa mu nyina mo ayade o gaji 2 p.m. aba 2 p.m. aba on da so no 2 p.m. wo hene de oboa aro fe ye mo ache ezo meja so mi aba ebi aboko Ebenezer the rade odi abedure ni na manisa one akwasi Bismarck incoming MP ewo mampon ba mi nim say MPP ana say NDC hon ko na ayo edu wa be hu 2 p.m. ye tie anopa de na bom abaso ene mojuma pa amudi na mamenchia chief of staff Honorable Julius Debra baby obia 2 p.m. mechia no ne chairman na kwasi chairman maintain e wa Ashanti region akwasi anopa said e wo ka
appointees any DCs ni MCs ni omo perform no akwase me akra ma me kra ani age eti e besere said omo perform aye bo omo abaso no ye pese omo ba ye bibia me asa tarnish the image of His Excellency Goodluck Obama, John Dramani Trump, Kwame Abebi Mahama. Said the Omo Kono, Omo Konesa, so Omo Konesa, Ebema Yama anymore, Joe, Ebema Yama, say, Yenia Bia, Bekofe, Mammy, and say, oh my God, and why, the Namia foot was one my MPP for. I was see Okono Mo Elkono, Okon. Na we mu didi we matem we camp didi we matem oba ndc ma entesa me de futu na me de mo 31st and do mo peno no omo nkoto abanema no na nya asomdwe na ye ndc for de ye twen nipa kro 2028 so ya beda ase ya make how ya se bye ya se pai jidi se wonan no so ye kakra rade be hilu why no wasa sori akoye wonwuma se de oye ne da no ye kan de asisi obi anhwe no hu ye o kada fo no ne ade nhwe mo hu ye eno nso so ba ku bi si wa nya market junction no so sesai eno so kada no you rider no so ansore so yesre o ye kan ye nipa o rade hu ye mobo mo ye to ye bo me se ba ku bi oye ya de be fa oye no apagya ne nsa na me se de wo ye wo nsa na apagya ye no se bi si ya ka ubetimi apagya abotre kitikiti se ni penny Mumianto yebo why nti ya dem phone lines na to 0302211701 702703703 na onso do headline about ba nipa ba ko achia na fi akoye nim na dem te zoom ni ho aha nti wo ba phone line so na fi ye ne wo edi eye enkomo aha na yenhwe ejahihie so obi ama ye de yanso yenhwe headline to ho ana time na so de be time no so ye ejahihie ka papers ne kakra wa ha ejahihie ne de emu de oh say ne afutu ya yeah say because of season e ba be wrem in fact ye wrem pokura ye wrem awi yes opebre no ewom nyame kwa na se na nsem wo se wie bopa na sunsunsu eto yeah na me na age because I'm saying no akra e wrem han so toy okay e be me hu say yeah yeah yes it's me ye nko ye jane ho especially ye cylinders na ACC ye fie ye make sure say ye dum me kwa be fie me nyaye a fesi abontene bouquet enya kwa na unyaye sa na wo say yes fesi abontene bouquet e fama no so because obi oho this abontene say obi be wia me area mo obi amanfo so de ba me chese say wo ken wo di hye ne cage no lock na eno so ye na wo de pipe no ahye dan ni mu na bibia ye kama sa wo de fesi abon na wo de talk crowd of fatum mo sa net ni bi enfa of moneto padlock e fatum e ba sa wo ye safe kakra e chance e be see inside because se leakage bi aba no aso na e ho no mo ehia e ye easy say e be blow agency mo why yenhwe hu ye ne enhoro ye nsanso mo yes this year is ye pese infections ne nyarewa hodo bi e brasema ye nsa no e na no doctor by o kan enhoro ye ha said this year dia eni da kwanya Ghana SS ehwe ni ye infections infections so efin e kan obi na kofa ediba it is all bua na ahoro say ye du ankasa so hunia infections be bre ma betu especially a man no enyina ye sodo mu ye so we mu ye yo ye hohoro ye nsa enti akisi me so na abai be me na ye mu ache o plia for sister fia pastor masum e da se eno da na me baby guest ne mo say kiss me wa boy akuti am se bi akuti a sister fia gina mo kuso na be so say on the one you tim se gina mo kuso e na me se ma ye dey se bi o spend process ya se na se me ye nyu so wo adwa ya ya bra se bi o ye dwale e na me se baby guest na ma ye dey we na se say abusuan mo se ma ye dey na mo ma me di na ma ye sonsono me nya kwa chira fo my no was my two papa sister fee me so we wakasa wie watia honorable asabo abremfo we wie enya no ano no the program yes that's kiss me I kiss me very good honorable asabo abremfo no ano no oye adwuma wo ho pa honorable said de bia kiss me boarding koso ana ye no adwuma pa
adwuma panwa na do beko opportunity ni ba bia be hye bia ye adwuma obi ho a se de no ai ye KMP bi ho no ma no botaye pa no so obesom na de hye o se so wo eniema papa de ma ne kro no bi ana sikasem no ne ade mponti ka niema nko mo ebeye no ese wani so ka kire ye be ko so asem business if you because you are a member of parliament the opportunities that are available to you but unfortunate it will be in the real opportunities in the war at the MI because you MP upie na catch investors member of parliament your card in Christy yeah Christy Obaba Christy yeah Christy Christy by na Christy by na oh okay Christy good morning. Good morning, offer 6. Sister Fia, Badwam Media. Yeah, pa. Appreciate you. Appreciate you. The network, yeah. Now network no way and hostile. Okay, yo. Sister Fia, I'm one of pay. Yeah, you so. And you more yeah. At the boy Ghana. When I know you know. Of a says no beba. Why? Oh mama. Oh my miss the cat. The man have be brave. No for say me one grandson but me chat to our what do you think now? Yeah, that's it. Okay. That's it. So we're being so bad. Yeah. Hello, good morning. Hello, good morning. Yes, sir. Good morning, yo. What's all muting? Me a microphone so sabe ya beti me ato on papa. O baby boy so any adio. They are red and that so no. Me aso. On mute today to reading gobo. Hello, morning. Yeah. But more to say. Yeah, who ya pa. Yeah, they who I see. Mpocho. Oh, manyumaso. Mpocho, me pese me kan takra fa Ghana accident no ho kakra. Yo. Accident esisi Ghana no. Mr. Mo cars bebre. Omo call repairs. Repairs. Na Europe no. Yo. We be ho a e friend bi babi o ye MOT, babi o ye ITV.